ngibona ke laphayana leyansizwa uSimphiwe umfokasilepe oqhamuka ekuruleni ukhona mbukeli ingane koTsakane koSprings ngibuka ke naye futhi uMasilela la mfana oqhamuke eMelo cishe ke abezimnyama ushintsha balenzile baletha umukoni baletha naye kuSilepe odlala eqenjini labadala phela ke mbukela uMapheni ufake u18 kodwa ke nangu umdlalo zobebhekiwe kuBennett ngumntaka bukwena amagoli angu22 kungamthokozisa ke ukufinyelela kule 25 owashaya ngubuyitumelo uRadio Pane mbukeli kunomdlali ke la Thato Sibiya udlala eqenjini labadala usakagijima nakuyona indebe yomhlaba isithuli sikandaba bathi izulu omnyama bathi ehlangana Zulu uthi cha namuhla ithani ihlanganani maphakaphaka selifesane lasuka ke mbukeli lagcwala inkundla iqembu leOrlando Pirates neqembu layo ke iMamelodi Sundowns sixoxe kuyoba mnandi kube nje yaya iyakuphi mbukeli siyobona umdlalo siye emaphethelweni khiphile ubayanda Zulu nompempe uyidlela amasidi uqaliki iphutha nalithuba ebuxi baphakamisa izandla la uSimphiwe umntaka Masilela bamthola khona ayiwaphuma kamnandi lana uThatho Sibiya Thuto Sisithi Thuto Buhlali ulifake esikhaleni kanjwa ke manje uRantas lo mbukeli igama lakhe yenze njani lensizwa seMangawunga ulifakile noZiti sebenzile basethubeni kodwa hayi kulona unyaka Bennett Mukoni ufaka u23 kanti ke ngale kuMalibonge ngumntaka Khoza ufaka u5 ayilasta leli mbukeli kukhoza bukwena noZinti lona iqembu labadala kodwa-ke uMageba evimba mbukeli ama-clean sheet ayishumi kuyena-ke mbukeli akophelile ngaso lesi sikhathi yaphakanyiswa ngabeqembu le-Kaizer Chiefs bathi befika nje kulolu suku sasesivele sazi ukuthi inkomishi izoba senaturena ayilaphaswa mbukeli ebuksini shaya kodwa-ke phezulu kwamaphali ethu uyazama-ke uvimpi umntaka Mhlala qembu le-Orlando Pirates mbukeli lifakiwe noZiti phuma unqobani Biyela baneminyaka engu-20 bekhona ku-World Cup ye-Under 20 ifakwe ebhokisini wathola igoli lesibili mbukeli nangu ethola igoli ngomdlalo wokugcina hawu nangu ezenza u-Alpha no-Omega waqala uyagcina futhi namuhla mbukeli bebukile abeDowns buka mbukeli ayi wagquma waphelela uDavey Shea umndeni wakhe ukhona wonke khona la enkundleni thola igoli elibalulekile mbukeli nake belokho ehlasele njalo bezimnyama naku belithena futhi ebhokisini mbukeli nalithuba phuma unoZiti mithathu akakaliphakamisa iphodi mbukeli nompempe uthini udlela amasidi mbukeli wenze njani uSisithi oRatini uRantas usala phansi nompe mbukeli kuthiwa yipenalty lena uthini mbukeli lapha ekhaya uthini mbukeli lapha ekhaya yena-ke uPhopho ikhabe uyalithola igoli mbukeli leshumi yena-ke uMphopalime nokungaba igoli lika-64 kwabezimnyama kuyona le season le-Orlando Pirates njengoba ke siqinisekisa ukuthi igoli leshumi
bathi kahle ho ngimani ngenyawo eFosloras imani ngenyawo ethokoza ingakho bethi Katoras buka mbukeli size faka unombolo 4 uTiamo Masise shiya phansi yena ke engalena uRantasi ayingeke umgxeke unozinti ayingeke umgxeke unozinti ngeke umgxeke mbukeli unozinti elikude linjalo nje ababefisa mbukeli ukuphakamisa lenkomishi abanye bathi sebeseduze kwalukwenza ake sibone mbukeli igoli leli mukwena liyamana igoli lika 23 buka mbukeli walifaka la uNtokoze nikeza uSibiya hey uNtokoze siquba ebona uThato la uSibiya mbukeli Thato Sibiya bathi the sailor man uma bembiza kanye ngonyaka naye kuthi uyibukile lemidlalo ye-DStv Diski Challenge ngibona ke nomnumzane Ricardo Khatsa lapha yaphansi lifakiwe liyingozi igoli leli bavinde emuva liseyingozi lika belixosha amasisi bengithi uyashaya full laces kodwa ke phumela ngaphandle kunzima Tiamo ethu uyalishaya la uKabelo akulona ilanga le-Downs leli ngathi awungeke balandeli be-Downs bayothi mina osho kanje angikwazi ukuthi ngisho kanjalo kwazise-ke isikhathi sisekhona uSeth Green igoli noMpepe uthini uNoMpepe uzoyikhomba uyikhombile mbukeli ipenalty lena eyesibili kwaleqembu le-Orlando Pirates mina mbukeli uma le penalty ingena ngizabonika ngempela beqembu le-Orlando Pirates ngithi buka mbukeli ake sibuke wena uthini mbukeli ake ngilibuke kwesibili mbukeli akamthintanga la kokuqala uKhoza awumthintile nje umthintile nje mbukeli bavamisa ukwanika uSimphiwe bawanikeza uPanine bawanikeze yena-ke uMphekhuwane nangumukoni eyase-Davidton uyalithola igoli lesithathu mukoni wasebenza unozinti ayi wasebenza unozinti buka mbukeli akamthintanga uKhoza nangu umuntu osebenzisa izandla buka-ke umukoni ayi walilanda mbukeli alivimba kwesibili buka eyigcwalisile-ke naye ubukoni noma yinini izokhala leya ndweba mbukeli noma yinini izokhala leya ndweba kaNoMpepe ezoqinisekisa ukuthi iqembu le-Orlando Pirates lingompetha uyakhala mbukeli indweba kaNoMpepe yakhala kokuqala okwesibili mbukeli okwesithathu yaqinisekisa ukuthi iqembu leli le-Orlando Pirates lingompetha kunyaka lona-ke ka-2025-20